Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Masa pa man na titiarak. Kagawad! Atoy, Kapitan. Ano ba yan? Ilista pa lang iti papel. Tabayadak ron bawat kuti honorarium ko. Wala akong pira. Ngayon. Anya, dapay utang mo dito, alima abot iti arak, idi na minsan. Sige, Kidin. Marikwanang. Pautangam ni Parinting. Ni Parinting, pwede ko na. Ada honorarium na ito'y. Bayadan na, intun maawat na. Teka, agdadag. Marami akong pera. Kala mo yata. Wan mait na nakwanang. Pangasiyaw tanay. Nabitintin inuman mga arak. Ala, agawa maun. Lukatam, tibute, tiarak pare. Ang mga no babawian pa ni kagawad ko na. Narigat ay. Mait. Kunakon kay. Ha? Adda kayo manan di Twitter, sena ni Marikwana nga agin inom iti arak. Ay, sausay. Ha? Ay, Delikado kayo nanggal. Anda polis pare. Tinasayat. Pumanaw akong ditoy. Narigat ay. Natarabidap kanyak ba? Nang, sana ko na makatakder iti bartak ko. salbag ka. Imbagak mo't alikli ka munti arak. Kaagmin maintenance ka. Agam anya tar aramidam, ah? Nagngina pa'y matiagas mo. Katwan, gat-gatangak dagijay, tapno agim baglaang ti sakit mo. Agam adda kamot dito nga agmalmalam, nga agin inom iti arak. Ay, anay ko. Ay, no. Kasi nagdunguan. Di munto pa'y kaasyan tabagay. Masa, dua, dalawa, tumaraya ko! Ay! Enteng! Agsublay ka! Uray tinaunag ka kanal. Linagto niyang kaladi na oras. Mabutang ginian ti banang. Ay, si Kamot Kwarog. Amumot gayam nga agmin maintenance ni uncle mo iti agas na. Ay ngam intulok mo latan nga agbartag. Kasano ko maalapdak ngay. Kat no agunget mait no ibagak aliklikan na ti arak. Inton maminsan, bagam latan ni uncle mo, adi uminiinom iti nasangar. Oh, kita man nakapungtot ni Auntie Mabanag. Oh, kita tinapasama. Gungguna na ah. Amuna mo't dayta. Ngam natangkan ti ulo na. Hey, killjoy mo na dyan, Maribana. Ay, apay, kinibor na kayo nga agiinom ije tersina ni Marikwanang. Kasta nga raw. Nagmayat pa mo ti istoryaan mi ko ma. May nakit binalunetay ni Parinteng. Amoyo mat akas jay ni Maribanang no makapungtot kin ni Kapitan. Ang kuyugan nyo pa ilang agmalmalam nga ginom iti arak. Kapitan nga raw, tuyang. Oray pay. Inton maminsan, saan yun ngay ayaban ni Kapitan ang makiinom kada kayaw? Tapno saan na kayo akiljuyan ni Maribanang? Tapno amom, tuyang. Saan ko nga inayaban ni Parinteng? Isaw ti imay nakiinom kada kami kundi kwaraw.
babay nakmat launa yan kadagiti ka inumak. May nakit balbalunutin ijitersi na ni kagawad ko andang gauray nagado ti makakit kita. Kahit, anya ita? Siyak ti lalaki. Siyak ti ulo ti pamilya. Na, Babae ka lang. Isuarang bangag tambod ka kumakanyak tasak nga ro ti aray. Inton maminsan. Di na kumamit balbalunutin. Babae akla ang gayam, Ah, Nakunam nga agtamedakan ka, inteng. Never! na Ipakitampay nga umuna at talaga asikati lalaki, asikati ulo, kaskada aray ti pagtaengan. Naggapom ka day, natarakay akong paray. nagapuak di taklinay. Napanak na nga la iti agas ka. Kani Madam Midwife. Kaya ibusin ti agas ko. Aya, Masapol mintinarek ti panagtumar ko iti agas ko na ti doktor. kastaya paray. Umay ka, tagtugtugaw tapay dito'y tersina ni Marijuana. Ay katwala. Talaga nagwapo ka, parintay. Uray no medyo lumakay ka. Na. Kaya una. Kasla mamatak iti bagbagam mabit lang nga ron. Kagawad ko nang. May saman abuti ti arak. Yag mo ditoy. Tay dakil abuti ti arak. Aywan, mabit lang! Day taman ti kay kayat kukin ka, parintay. Talaga agwapo ka kahit. Pati ti panagpuspusong paray. Agpwid nagtaman ita nga uminom paray. Habang may buhay, mag-happy-happy tayo. Marijuana, may saman pa abuti ti arak. Parisak man tinala ni parintay. Ay na, kapadong, nabartag kayong nagpadpadakan ni Kapitan. Tinasayaat, agawid kayong kiteng. Ang mga naguruuray kada kayo ti asawa yaw. Ni kagawad man. Ikan nakidain. Uray no jay basit lang abutay no isaw. Pag-asay. Sige, ngamtay basit lang tanay, sardaman. Numaibos yaw, mangri ka pakmutan. Wen ka day. Unay ka na ya. Di kagdana kagawad. Kaya mi pala kadi pare badang. Uray, mano abuti ti arak. Mabit lang, tayo nakalaan ti arak. Hey! Kada kayo matlagayam dito yung gail. Pasapsapol na kayo ni Antibanang. Agawid kayo kanaw. Iba nga gawid akto yung tundo kay kayat ko. Sakti lalaki. Sakti masura. Sakti aray makuna. Ha? Bayan na kami dito. Tinasat. Bagam kadagiti pada mata na. Tagbantay kayo itarabi. Arami din nyo di trabaho yan. Matungpal ang gail. At dagat dito'y balay mekanito yang pare. Sige. Dito yung salas ti balayo. Maturog kita. Pare. Sige lang pare. Nakaturog ay ni parinteng. Ha! Ti bulsa di pantalon na. Kautek. Alay, no adapay kwarta na. Itiwalit na. Agawid to kanulatan ni Uncle no kay kayat na antay. Imbaga na dayta. Unantay. Iso kano ti lalaki. Iso kano ti makuna nga ari iti pagtangan yaw. Iso kano ti masuraot. Kasta gayam Agaluwad inton sumangpet. Saan nga agbalin kanyak dayta arason na? Ha? Kaya't yung asamain? Sana si mangpet ni Uncle Inteng iti rabi eh? Saan nga rod, kwarog? Nunap-napanan na nga ta, Ha! Salbag day di alaklakayan? Yay. Napanan ngayon ni Uncle. Paimantay nakasapulain. Dati kwartak.
Sa pa ino dinasurok a 50,000 pesos, DJ. Ay, my goodness. Ay, una yan. Nay, nakaring ka magayaman, paray. Awan lat nakit-kita mo nga do a kwarta dito sa Salas de Balaya, paray. Ha? Kwarta? Nay, awan mo, paray. Ay, mapukpukaw ti 50,000 a kwartak. Ha? Anya? Ay, kaya ka mo, paray. Amangan mo no natin nagmo itidalan ni Dirabe, eh. Ah, Tinasayat, mapan mo sa pulin na dagaws. Amangan no mapidot pa iti sa balay. Sayang. Ay, tiyak ipagpaga, asyak tinangala. Anya, mapukpukaw ti kwartayo, Angkal. tuwon nga rod kwarog. Ay. Apay ngamin adiyo impaigam, ano pinaidulin kini Antibanang. Sakbay arimwar kayaw. Sino ko mga ti mangidulin iti kwartak ket siyak ti lalaki, siyak ti mangmangged, di siyak ti mangidulain. Ijak mabalin nga itit kani antim. Una, angam kitain nyo tinapasamak iti kwartayaw. Uray ko man no sana dakkel agatan. Kwarog, tulungan dak abang sapul. Masapul ang makitak ti kwartak. Amangan met no da kayo tinakakita iti kwarta ni Kapitan ang mapukpukaw, marituyang. Makonsensya kayo met ta isubliyaw, kaasimet ni Kapitan. Na, apay, gaputa ijay balay mi tinagturugan na idirabay, da kami tinangalay ti kwarta na. Ay, san mo't amaray? Ibagbagak laeng met Ay, awan amok dita. Basol na. Apay ngamin nga agitugot iti dakkel agatan. Oray agsapata ak maray, awan tin nalalak. ay na saan ang nasaya ati agsapata, marituyang. Ibagam laeng no awan, no awan, di awan. Talaga met nga awan, marikwanang. Ewanin na talaga. Ijak mabiro ka ti kwartak. Day tatimaganag mo inteng. Nagkuna ngamen amang ibulsa ka iti kasta kadakkel ti gatad. Sakan tumapan agbartek nga uray la malipata mon ti lubong mo. No di ka kat salbag. Kastaya mati manakam alalake. Inteng. Oy no, lapdan na apo. Tama nga lumabalunat kumanan da ito nga are, dagiti mamartag. Kumaron sa ti sakit mo, di na oras no kasto. Ay, day tapay ti maysa. Amam ngagmin maintenance ka, angam alilata, mapankalata uminom, itinasanger nga arak. Ay, karkarwak to, pay abalunutan, day tabagay. Ay, salbag ka. Berbero kam kadete kwarta nga aday ti pandag tipungan mo badaw. Kasta nga raw tuyang. Itad mo kanyak no si katinangala. Ha? Nangalaam iti kasjay kaado a kwarta. Agpudno ka kanyak badaw. Si katinangala iti kwarta ni Kapitan na niya. Di kang liba. Wait, siyak tinangala tuyang. Muday ti kwarta. Isoblem ti kwarta ni Kapitan. Ay saan? Diyak kaya tuyang. Kakaisuna nakatsambak. Ipasublim kiday. Kaya't mo man kan saan. Abe. Masapol nga isoblem ti kwarta ni Kapitan. Anya? Pagintirisam kit deng ti saan mo mat a kwarta. Isoblem! Ay, kwarog. Mabalin ka ding agyanak pala dito'y balay mo. Ha? Apay nga, Angkal. Jak maanusan tingiwat ni Antim. Awan lakit, kanayon na kong ungtan, kinsir-sirmunan. Nauuman na ako. Nagbalbaliw ka nga minan. Agnaknakam ka, Angkal. Tapno saan na kan nga ungungtan ni Antay. Takabahabain nga ungungtan na ka kat kapitan ka pa'y. Anya? Kasano adi makaungot ka da kayaw. Kat day tamot mapanagbarbar takter aramidan yaw. Idinto tagmin maintenance kayo pa'y. Jak kayat nga gyan kayo dito balay ko, Angkal. Kung naglakit din no kakampi ka, saan gayam? Sinalbag kiti kastoy abiyag. Kaya't ko ti uminom iti arak nga imported. Iwawan kwartak. Punay yung ti kastoy. Di pa'y lakat maustal tinangala iti kwartak. Apay,
Kasla ang mauyong kaatuman na butob dita. Kawan mat ka sa asa atao. Na. Tapay nga iparit mo. Ultimo ti panagsaok. Law-lawan kun anang asawa. Kumaan mo, Jack Am mo. Nga ti may sa lalaki akas kanya kat iso ti ulo ti pamilya. Aron bang adayawan, raaman ti may sa babae. Di ka man kundi sangit di taintay. Apay, adamat day dayawam, kan raraumam nga rod, alaman? Kwa, awan! Kasano ko mga rod arauman da ka, no di mo mat ammo arauman ti padam atao, wano di mo ammo arauman ti namarswakan ka. Maray, Kapitan, imayak ta umay ko isubli ti kwarta ni Kapitan nga inala ni Badong. Ha? Anya? Ni pare ba dong tinangala iti mapukpukaw a kwarta? Wun, Kapitan, nakitak iti pandag tipungan na. Iso nga inalaktap no isublik ka na kaya. Adtoy, Kapitan. Ay na. Agyaman na. Eksakto na ita. Awan kurang na. Very much thank you, Maray. Kas pa nagyaman ka. Aguray ka. Ikang ka itigun ko nama. Ito ti sa nga ribo. Ay na. Thank you, Kapitan. Loko da dya pare ba dong? Kuna na nga awan innalala na. Ngam isugayam tinangala. Ay na, siya kunti dumawat iti pasensya kada kayaw, Kapitan. Gapu iti naramid ni Badungkaw. Papayapan na kanumat ang kail. Ay, uwan ka na kan. Tay tulod na kaya simbaan ta makimisaak. Ha! Himala! Itaman pa yaman lagi piyuti mapan makimisa. Naamiris ka. Arumbang asyak alalaki ti mangida ulo ka ni Anthem amapan iti simbaan. Inaktumag iti palawag ni Apo Padi. Ipakitak ama nakamakitan. Wow! Bravo, Angkail! Bravo! Kasta Kapitan. Ala, lalaingin nyo nga rod. Tapno bilib kada kayo ni Nana Banang. Katrauman na kayto. Akas iti tartari gagayan nyo. Kat si kamat tatabadong saan agaputan na bartek ni Kapitan. Kat gundawayang matan at akawan ti kwartana. Laglagi pam, dakas ti agtakaw. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Jonalyn Mensi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanday to'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.